Assalamualaikum. Salam. Mas Ale anak tak? Anak kan? Endi? Injero mancing deh. Yoi. Woi, Mas Al, keturun bae. Wih, lagi nonton TV ki? Iya ta. Coba Tumben ente gugus mrene. sepi buku di rumah. Sepi nonton TV kene iki lah, Oke. karo kita. Dan ini wedi kan. Lah nonton film apa sih Mas Ali ki? Serius teman. Nonton Ikatan Batin ki, Di sing lagi viral kan? Bupati disindet. Lah iya. Tangan saya film itu ya. Ada anjingnya ini dia. Anak lagi ngeliwat ke dapur kan? Tila ya melu mangan kita menikian ngerepotakan nih. Layar pa barang mo setiap dina ngerepotakan gale. Cuma lah sekolah, ela kayu apa? Ya apa ya jahit ya kulit ta. Iya, kok. Nong. Nong, Andin. Wes makan bae Mas Al. TV iki makan cilik. Jadi nonton TV sing gede bae ning Banten. Ci, iya ta. Iya. Aku deh. Ana iki makalah iki mah. Kita mah iki tembane iki ngeduani TV paling gede iki. Ana mah anjing sing Ana sing gede, remote gede mani. Yuk lah, gas kita. Yuk, si bari nongoni liwat matang. Iya bener ya. Kok siap-siap tuh kita nih ya. Wes. Wis sama Sal. Oh wis ki yuk. Yuk deh, gas. Yuk lah. Kok pamit ning si Nong Din ki. Nong Andin. Mas Ale ning Banten Din ya. Ya wis Mas Al. Hati-hati. Hey, feeling good, like I should. When in Durga, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine. Iya, Bu. Mantep. Bengen mau makan ini? Iya, pengen mau duduk saya Jo. Iya. Bengen. Beda kalau saya ini. Berarti sing bengen ente man rupan. Iya, yang bengen tahun 2014 yang tahun 2021. Gila, iya nih Jo. Lah kita mereka ada banyu nih. Lah iya. Kita mah betan kayaknya sampai subuh kan. Pernah sih sampai subuh gini kan. Durung sih barang. Di sampai diledek gitu. Cuma yang ya wis ngerungu-ngerungu sing uang ku iki betah kon ku hari ning Banten mah genap begadang segala ga tenang Iya sih. pikiran segala sing Lamun akeh utange sing islah pokoknya pikir Buyar apa pikiran aja ya. buyar pecah Waduh. kon. Jadi lamun aya sukun kan iki. Kan sedang nguduk enak jemina. Anak tapi gale sirane nguduk Melayu nang ngeli ta. Iya iki. Ngeli. Di wis engkong kowe balik ke. Balik ke bayar. Kentek kan apa kali? Tak ora. Di, siapa? Biasa nang Andin. Di. Halo nang. Iya, Mas Ale lagi ning EKK Banten. Harap nonton TV gua deh. Ning mama kan cilik ning mama Mas Ale mah. Iya, ning Banten mau TV-nya gua deh. Ana
20 meter mas. Iya Gus, yang nong Andin orang nelpon maki orang relingan, jerentek ngajak mereka kiat nonton TV gede. Iya, yuk. Kan di TV Kono gede orang sih. Kita ngomongin nong Andin gede ki. 60 inci nih kono. Iya tak, kita ngomong 20 meter. Iya, oke yuk. Yuk. Never stress. Got that sunshine on my Sunday best. Oh, ikut Agus TV gede nih Gus. Daya aku mau buat Gus. Iya. Kita nonton SpongeBob mak kedelang Patrick kayak ku. Ketelang kape mau main ketelang. Coba bisa diganti Remote. Jangan gue petakan loh. Iya. Bisa barang nonton prima. Terus nonton Covid bisa sampai subuh lah. Oh iya Mang. Pada mandi di dalam. Tuh ada yang mau diganti. Siapa? Heh, tuh.